Reka ngusuhuze, iyi ni Yep Media cyangwa se Yep TV Rwanda. Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa yatangaje kangurambaga bwiswe Congo Reterema abogamije kurwanya u Rwanda no guhindanya isura y'urwo ndetse mu ruhando mpuzamahanga. Ubu bukangurambaga busobanura ngo abanyekongo muhaguruke, bwatangiye ku itariki ya 1 Werurwe 2025 kuri radio na televiziyo by'igihugu RTNK. Minisitiri Suminwa yavuze ko byakozwe mu rwego rwo kuganira urugamba rwa gisirikare, diplomasi, itangazamakuru, ubukungu ndetse n'ubucamanza. Yavuze kandi ko batazihanganira ubushotoranyi bw'u Rwanda rushaka kugabanyamo igihugu cyabo kabiri no gusahura umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Suminwa yanavuze ko kandi abanyekongo aho bari hose ku isi bakwiriye kumva ko kurengera igihugu cyabo ari inshingano zabo. Yasabye n'abakiri bato guhaguruka kugira ngo bahangane n'u Rwanda, igihugu bahora bashinja ibibazo byose bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye yakakaye ati, muhaguruke kugira ngo dushyigikire ubumwe bwacu, agaciro kacu, ubwoko bwacu butandukanye n'ahazaza hacu. Yarondoye kandi intara zose za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akoresheje Igifaransa yewe n'iringara. Yasabye abazituye guhagurukira u Rwanda kandi yavuze ko abagize guverinoma ya RD Congo bakusanyije amafaranga angana na miliyari ndetse na miliyoni 201 n'ibihumbi 300 by'amafaranga ya Kongo yo gufasha mu rugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23 batwerera u Rwanda. Ubukangurambaga bwatangijwe na Suminwa buje kandi nyuma y'ubwatangijwe muri Gicurasi 2021 na Sama Rukonde yasimbuye nyine kuri uyu mwanya bwari bwiswe Bendere Ekweya Te. Ibingibi byitezwe ko buzanyuzwamo icengezamatwara ry'urwango, ingengabitekerezo ya jenoside, gushyigikira ingabo za FARDC zikorana na FDLR ndetse n'ibindi bikorwa by'ubushotoranyi birimo no guhindanya isura y'u Rwanda mu mahanga. Rero nkubwire ko ubu ngubu tuvugana u Rwanda rwamaze gufatirwa ibyemezo birimo guhabwa ibihano ndetse yewe n'Ubwongereza bukaba buri mu ibyo bihugu byahaye ibihano u Rwanda. Abari ku ruhembe rw'ibingibi n'abagize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Iki cyemezo cyo muri Leta ya Demokarasi ya Kongo cyafashwe na Minisitiri w'Intebe ni icyemezo kije gikurikira icyafashwe ku munsi w'ejo. Ni icyemezo cyafatiwe n'inteko ishingamategeko y'Ububiligi, kikaba cyarafatiwe nyine mu Bubiligi. Ni imyanzuro igizwe na page 11 kandi iyi myanzuro yose ikaba ivuga ku bijyanye n'ibihano iki gihugu cyafatiye u Rwanda. Imyanzuro ishyira ku iherezo ibijyanye n'amasezerano iki gihugu cyari cyarasinyanye n'u Rwanda yajyanye n'ubufasha ku itariki 19 z'ukwezi kwa 2024. Ibyemezo kandi bivuga ko imfashanyo igomba guhita ihagarara. Iki cyemezo kandi nigishyigikiye ibyemezo byagiye bifatwa n'ibihugu bitandukanye bishinja u Rwanda kuba rufite uruhare mu bijyanye n'intambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamategeko Muteberi Ngoyi ukomoka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niwe wari uhagarariye ibijyanye n'iki cyemezo ndetse n'inama y'inteko ishingamategeko y'Ububiligi. N'Umubiligi ariko ukomoka nyine muri Kongo. Iki cyemezo kandi cyemeza ko Ububiligi nyine buhagaritse ibijyanye no gufatanya n'u Rwanda ku bya gisirikare ndetse kandi n'ibijyanye n'imfashanyo isanzwe mu buzima busanzwe. Ni icyemezo kije gishyigikira ibyemezo byinshi bimaze gufatira u Rwanda ndetse n'ibyemezo byaje bifatirwa bamwe mu bayobozi b'u Rwanda, aho twavuga nka Generali James Kabarebe. Amerika iherutse gufatira ibihano Generali James Kabarebe, ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane mu karere. Uyu Generali James Kabarebe ashinjwa na Leta z'Ubumwe za Amerika ku kuba ari uri ku ruhembe mu gufasha umutwe wa M23 u Rwanda ruhora rushinjwa ko nyine rushyigikira cyangwa se ruha ubufasha. Mwibutse kandi ko ibingibi ari bije bikurikira ifatwa rya Generali Gakwerere wa FDLR winjijwe mu Rwanda ku munsi w'ejo, yafashwe nyine n'ingabo za M23. Kandi uyu mugabo akaba ari umwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Yinjiye hariya ku mupaka w'Urubavu kuri Grande Barriere kandi yambaye impuzankano cyangwa se imyenda ya gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Uyu mugabo muri jenoside yakorewe Abatutsi yari umuyobozi wungirije w'ishuri rya gisirikare rya ESO cyangwa se i Butare, ashinzwe ubutasi, ibikorwa ndetse ashinzwe no guhugura abasirikare.
Uyu mugabo kandi hari hashize umwanya munini cyane abanyamakuru ndetse n'inzego z'umutekano z'u Rwanda zimutegereje kugira ngo ashyikirizwe nyine izi nzego avuye hanze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo anashinjwa kandi kuba ari muri bamwe bagize uruhare cyangwa se bafatanyije mu kwica umwamikazi uheruka w'u Rwanda ariwe Rosalia Gicanda, wari umugore w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Mu yandi makuru hagezweho muri aka kanya, Minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe umugabane wa Afurika Colin Hohenberg yanditse ibaruwa ivuguruza ibyo yari yaherutse kwandika cyangwa se gutangariza mu nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu, avuga ko nyine yaganiriye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'umutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ku bantu 70 bishwe batemwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF kwa 26 Gashyantare 2025 ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko. Minisitiri Colin yabajijwe ibijyanye n'impfu z'abakristo 70 baherutse kwicwa n'umutwe wa ADF hakoreshejwe imihoro n'inyundo. Imirambo y'aba bantu uko ari 70 yasanzwe mu rusengero muri teritwari ya Rubero ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu gusubiza, Minisitiri Colin yahise avuga ko yahuye na Minisitiri Nduhungirehe i Geneve mu Busuwisi bakaganiraho, kandi ariko nyine u Rwanda rukakana ibirego byose rushinjwa. N'imvugo yongeye ikibatsi mu mubano wajemo agatotsi hagati y'ibihugu byombi, nyine u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ubwongereza. Ndetse n'u Rwanda kandi rwabigaragaje nk'ubujiji no gushaka kuyobya isi mu kijyanye n'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Mu Rwanda kuwa 28 Gashyantare 2025 ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda yahise ahamagazwa ndetse ngo atange ibisobanuro kuri iyi nyandiko n'ingingo nyine muri rusange. Nyuma yaho Minisitiri Colin hashobora kuba yarumvise uburemere bw'ikosa yakoze, yahisemo nyine kwandika ibaruwa ugaragaza ko yabwiye inteko ishinga amategeko ibinyoma cyangwa se ko yabeshye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko ku itariki ya 1 Werurwe 2025 yabonye ibaruwa yandikiwe Minisitiri Colin igaragaza ko u Rwanda ntaho ruhuriye n'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Yavuze ati twabonye ibaruwa ariko ntabwo yigeze asaba imbabazi. Amakuru ahamya ko iyi baruwa Colin yahamije ko u Rwanda ntaho ruhuriye n'umutwe w'iterabwoba wa ADF ndetse kandi atigeze aganira na Minisitiri Nduhungirehe nk'uko yari yabigaragaje nyine imbere y'inteko nshinga amategeko y'Ubwongereza. Biteganyijwe ko Colin yandikira ibaruwa Lord Alton wamubajije ikibazo ku gitero cya ADF kugira ngo nyine hakosorwe ibyavuzwe kandi bishyirwe mu nyandiko, bikazatangazwa kandi ku rubuga rw'inteko nshinga amategeko. Umubano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza watangiye kuzamo agatotsi nyuma y'uko igihugu gitangaje ko kigiye gufatira u Rwanda ibihano kubera ibirego rushinjwa byo gutera inkunga umutwe wa M23. Utibagiwe kandi nibyo rushinjwa kohereza ingabo zarwo za RDF mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo zifashe umutwe wa M23 ngo ugire imbaraga nyine ikaba warigaruriye ibice birimo Ikivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo n'imijyi ibiri ikomeye nk'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Amahanga akomeje guhamagarira uyu mutwe usaba kuva muri ibi bice wamaze kuwigarurira. U Rwanda rushinja Ubwongereza kwihutira gufata uruhande mu bibazo by'umutekano muke w'uburasirazuba bwa Kongo. U Rwanda kandi rukaba rudahwema kwerekana ko rutewe impungenge n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR udakunze kuvugwaho rumwe n'amahanga kuko atemera ko uyu mutwe uhari, ariko n'igihe ubyemeye ukavuga ko ari abantu bakeya kandi badateye ubwoba nk'uko u Rwanda rubivuga. Uyu mutwe kandi wa FDLR u Rwanda ruvuga ko ufatanya n'ingabo za FARDC mu kwica abatutsi ndetse n'abandi bose bavuga ikinyarwanda muri kiriya gihugu. Uyu mutwe kandi ukaba unafatanya n'ingabo z'Abarundi ndetse n'abacancuro b'Abanyaburayi, bamwe muri bo baherutse kunyura i Kigali bataha iwabo nk'uko bari bamaze gufatwa bagotewe muri Goma na M23. Muri aba kandi harimo SAMIDRC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi akaba ari ingabo nyine za South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo ziri mu butumwa bw'akazi ariko butavugwaho rumwe na benshi, kuko bamwe bavuga ko nta mpamvu iyi SAMIDRC iri muri Kongo kuko rwose nta na kimwe cyakabaye gituma ihari kuko ntawe uzi ikirwanira. U Rwanda rukaba rushinja iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyiriza ingabo zose z'iyi mitwe kandi n'aba barwanyi ku birometero 4 uvuye ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'iki gihugu.
Aba bose u Rwanda ruvuga ko bagamije gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, bityo kandi rukavuga ko rudateze guhagarara ngo rurebere ruterwa n'iyi mitwe cyangwa se n'abasirikare batandukanye. U Rwanda ruvuga ko ruzakomeza kandi rugashikama ku cyemezo rwafashe bwo kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse n'umutekano w'abaturage barwo. Wewe wadukurikiye turagushimiye cyane. Nukanda subscribe kuri Yep TV Rwanda ntabwo uzongera gucikwa n'ikiganiro The Facts. Nje wumvaga nitwa Tiyu Nsanze. Ciao ciao naho ubutaha.